Sapubunin kusha Boris Johnson ki EU ki silone zakon shudu. And to you, the British public. Inji mimala shujul mimangbor lo debo yonju yinbe nge shegi yu yang kha jila lobam yong si jure nge zamli na ne lega zera de shadu ngara lobam chimbushira du mimangwe samju de niba chimbushe zagon shube kabla kongi shungji chepsi chokbar kongi chapdu guti sabu guduni chepsi chokbe dosu yimba sebure songyo batang tori shungji chepsi chokba nangkhune silun sawashi kosha mashung phadu kongi ne kabla tajong nan khengi silun nanju yensongdu Wenkia nangku chepsi chokba tumi mambu kong kanjo silun ki lekung da shukne 10 Downing Street ne tuangu reji juyu. Wenkia teje shungzi chepsi chokbe debe nishe nang lunshin mangbu zakon shuba den lunshin sabo mangbu kosha cheba sera nang duba masi lunshin henzo sarbe kong tese ring takyo nangkengi silun kona nang yuru metu nangdu. Zawe dawa da dundra kashe ki ringla Silin Johnson ki chale nanda na de nyodal ha yobama se debe nishe ne su EU ki chepsi chubur chane sapubu nin zakon shuju sera nangu chung yobase rimbater lebala nangkhu ne nonshu chimbule dube lunshen gemba neyu kaji zube shungi pembu ngapshu zam zakon shu yobase Silin Johnson zakon shugo ju nyodal habar tu yobani tunda zo kachik dube Silin ki shukan 10 Downing Street ru tori neyam kapsu mit dunzum micho ba dishi yoshin du guti nam zomne thokchu rimbar tang yobati nonji cha yobata ti jela mimala ti kor seshe chejo ne nyor cha yobase tunda zo shenji ni konzu chepsi chobe chozo tumi Chris Pincher la lube jolam gel yoba shengi gyunzu cheba Silin Johnson ki ken shindu kon shungi chale nane kone par yoba den nyokta ruti wata bucha yodu zawe nidon chugulor Tory chepsi chokbar gega chimbu topne Silin Johnson ki neti nane debe longu sumki ringla shungzin yo nambe kabla EU Europe jitune losu tuenbe gyurim jugdi che tubata Doi neyam ngongo ki kap mimala gyab gyute lekdu chung yobse. Nezu de chokri ki nyandu shuken snam yang zom yin.